Uyabona umfazi wakho angifuni ukumbheka xoxele. Angimfuna la ahambe khona. uSindi bekuwumuntu oboleka imali endodeni yami. Ngingazi. Yini ngoba imali ibhadalekile. Uyibhadala kanjani? Ibhadala ngomdidi. Uyibhadala ngomdidi. Hayibo uthini manje? Kwenzakalani la? Ma umsebenzela kusho ukuthi uthatha amakeke, kusho ukuthi uthatha ikhekhe lakho yolinika enye indoda. Bengasokhona ukumkhokhela. Wabona kungcono ukuthi ukhokhe ngekuku wena. Bengana plan. Ngiphelele umsebenzi, bekumele ngenzeni mina? Bekumele ngenze njani? Awume kancane sisi ngikhuluma nawe ukukhuluma nobhuti. Ya mina ungazongidelela ngoba uyafeba. Ngiyaxolisa. Ya uxolisa ukuthini? Ku right ke. Bengenzela indoda yami. Molweni mandisibulisela lapha emakhaya lami igama ndingu LAVAWS pronounce lovers abandaziyo bandibiza ngoMr Nzokulayita mshanami bafethu namhlanje sibhalelwe ngumy brother la nimbona nime naye uthi unengxaki nemedi yakhe maningabi imde kakhulu ndive kuye ukuthi my brother uthi why esibhalele kuJozi Bioscope bhuti omdala kunjani Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila bhuti wami igama lami nguLovers like I said bhuti ngibonile lapho mawusibhalela it's just that mangifunda imessage yakho yangathi inde bhuti and yangibhidaza ngicela nje ukuthi uxelele ama viewers usichazele ukuthi why usibhalela. Ngibhalile lana ngoba nginenkinga wena bhuti. Yebo bhuti. Nginomuntu la. Umuntu wamusindi. Kunabomakhelwane engasho ukuthi asaba kumakhelwane nje kodwa bayihlobo. Ngoba ngasho ukuthi usiswa umuntu wami usiswakhe sinokuzwana okukhulu yabona. So manje lately umuntu wakho unosisi wakhe. Yes. Ukuthi besizwana kakhulu kundlula bonke abantu esiphila nabo yabona. So lately kunalento le tension nyana man uyazi ma umuntu uyibonise izinto ukuthi le man kunenkinga la but nanoma engakhulunywa ngomlomo ukuthi inkinga nayo kodwa uyayibona nje. So ngibhale lana ngoba nginale nkinga ukuthi angithandi ukubona udlelana kunje mangibulisa ngiphakamisa isandla akekho umuntu osabelayo mhlambe obulisa back yabona. So ngiyabona ukuthi man khona ukushaya amanzi sokwesithathu ngiyabulisa kunamuntu orespondayo yabona. So ukuya ngami mangibheka logically nje ukuthi ngokungempilo anyeke sijike nje singasakhulumisani ni family nina yeah. So angazi bengifuna ukuthi nina njengabaka Jozi Bioscope nginganceda nje ukuthi ngithole nje iclosure ukuthi yini kahle why sekunengxabano between nina. Yes ngikwazi ukuthi kwenzakalani mhlambe ngingathola iclosure then sikwazi ukuthi silungise njengomndeni yabona. Okay no ngiyakuva my brother ngicela nje ukuthi ngiunderstand eGrandshap ngoba uyasho ukuthi ngusisi kamfazi wakho. Yeah usisi umfazi wakho. Yeah. So uke wambuza yena umfazi ukuthi mhlawumbe ungenzeka ukuthi mhlawumbe bona baxabene uyazi ama sisters abantu mabezalwana beyifamily kwenzakala. Thola ukuthi mhlawumbe bona baxabene bobabini and then wena akasakuxeleli wena so usifumana so caught up in between the whole situation yabo. Hawu ngiyabuza bhuti. Ngiyabuza uyazi anyeke uyibona into nje uyibhekile bese ungayibuzi. Ngiyayibuza njalo mangiyibona ngambuza la singathi ngidlulile lapha ngathi ngiyabulisa hayi umbali uvele wangibuka nje wangibuka ngathi nje ngumuntu angamazi akaphendula ukuthi yini manje kunzima ukuthi ngayolanda umbali ngimbuze ngoba naye ngithi angazi ukuthi ngithi ngiqale la ekhaya kuqala mangibuza la ekhaya angithola onye impendulo ezela le akaphendula into straight ngesinye isikhathi uyaduka nje ahambe. Hayibo umfazi wakho yena ngubani igama lakhe konje? Umfazi wami uSindi. uSindi. My brother ngoba ubushile ukuthi uSindi umuntu onokubamba le mashop. So besithumele one of ama security wethu uMr Jones ukuthi ahambe eyomnikeza. Ngithemba ukuthi le address osinikeze yona yiyo yamambela wena bhuti. Ukuze ezosifumana kulamzi because masilinda yena ixesha lizosibetha wena mbuti omdala yabo. Ngiyethena nje ngisakwazi ukuthola uncedo. Ngiyaludinga lo ncedo ngifuna lento iphele namhlanje. Yeah ithi kucaciseleke. Ngicace ukuthi kwenzakalani then sikwazi ukuyilungisa ngithi siwumndeni. No wena bhuti siyakuthembisa siJozi Bioscope ukuthi sokwenza konke okusemandleni ukuthi njengamanje angithi siyakhabo sisi wemedia siyakuba sisi wemedia sikhulume naye kuqala before aseza ke sisi uzoza. No umfazi wakho uzosifumana le uMr Jones by the time isifika lapha I'm sure ukuthi uMr Jones is either so dibana naye lapho uzofika vele uzosifumana. Mangihlangana nabo bobabili
ngizwe istory ngapha nangapha ngikwazi ukuthi sicazulula kanjani ukuthi siqhubeka siya kanjani. But wami ngicela nje singaphosisa amaseko mfethu sihambe siyozivela ngokuthina. Akukho kude angithi from la singatha akunanide ukuthi sihambe ngekari. la singawalk Khona la ikoneni. singawalk Mr P. Hayi masiye mntakwethu. No wena futhi yazi into ezikanje ziya confuse uyakubona. To be honest because yazi ukuxabana kwemideni kukhona wena futhi uyakubona. Especially abantu mabezalwa ekhayeni elwane. Exesheni elininzi vele kuhleli kwenzeka ukuthi bexabana. So singathola ukuthi mhlambe wena ngoba ngishile ekuqaleni ukuthi you are caught up in between le fact yokuthi hayibo maybe usisters ziyaxabana and wena ngoba vele you are not really family udibaniswa ngabo ngoba ujola nomntana kubo. So kuba nzima sometimes ukuthi lo muntu lona wena bekuvulele isifuba uyabo ukuthi bekuxelele ukuthi kwenzakalani. But ngiyakuthembisa wena bhuti ukuthi ngoba sosibhalele thina siJozi Bioscope safika mfethu sizoyenza konke okusemandleni ukuthi sikuncede. Ngibuye ngixolise futhi wena bhuti omdala ukuthi sithathe isikhathi ukuze siphendule imessage yakho ukuthi kuningi nje sibhekane nako these days yabo. So kumatasa nje kumele sibe ngapha uMr Jones ebengapha uMr B nami yabo kuningi nje wena bhuti wami. Kodwa ngiyakuthembisa ngicela ke ungalibali wena bhuti mase sifika la siyakhona ukuthi ungikhombe because mina ngikwazi I'm sure ukwazi angithi angathi sifikile size khona la Oko bhuti ngathi awukho sure singathi sesifikile khona la khona kulomuzi angithi lokusekhuluma manje sibheke wena so unake attention la kumina wena ngisabhekanga ngamanje izindlu yabo no haya sikho stress bhuti maye angazi siya which side siya ngapha or simcheke ngapha kule ndle ngapha hayi masithe mhlawumbe ngaphi kitchen ngoba ngaphi idaniwe bhuti bengathi ngibona umuntu la ngathi uye usisi la usisi ke usisi wakhe ngathi uye size kuye sanibonani sorry ma sanibona njani Siyaphila njani? Ngiyaphila nami umuntu omdala ngixolise ma ukuthi sivele singene ngendlovu yangena kanje ekhaya lakho without noticing you. Igama lami nguLavas ma from iJozi Bioscope crew yethu yonke lena ma. Sibari ufunani la? Ma ikanjalo sibhalelwe ngusibali ma. Uyi umuntu kahle kahle osilethe la ekhaya. mama ethi ngichaze before ubanulala ngoba ngibonile ukuthi emalangeni nje Ngicela manje la isiphakathini ngibonile emalangeni silukisa ngasondela ngapha mama. siyandlulana nje ene futhi ngibona ngathi wena nomngami anisekho right Mara bhuti umdala before siye kuthi ma yazi le ndaba ngoba ijule kangaka ndazi akho itulonyana mhlambe sithi Asimeni khona lana. Ufuna sishale phansi. ifuna ukuhlala phansi le ndaba ngoba angithi siyifamily manje anyeke sithi sisindlulana or mhlambe mangibuya la ngibuya khona eitolo ngikubona la egate singiyakubulisa ngibuka kuphela angazi ukuthi ngina ngikwenzeni engaka because mina angisingumuntu wezinto ezimbi yabo so I understand ukuthi mina nawe sibangani angazi ngakuthuka angazi ngakhuluma nawe kabi so bengisacela ungichazele mhlambe iyenziwe mhlambe umfazi wami lento embi enza ukuthi mhlambe yimi mhlambe thina nje asisazwani nje thola ukuthi mebuwenze something ongenakanga. So mama ngoba bengishilo nasekuqaleni ngaxolisa la kuwena ukuthi singene la ejaradini la kwakho namakhamera ubhuti usibhalele kuJozi Bioscope uthina uhlelo lwethu lidila ngokunceda ama-families mayingabe banenkinga abanazo. So ubhuti usibhalele wathi no wena indoda engumfowethu nginenkinga la nefamily ngathi ubhuti seninebonisana ama-attitude nje makanibulisa nimdlula kuphela sometimes nje makanibulisa nimbheka nibheke ecaleni so sifuna ukunderstand ama ukuthi mhlambe yini nobangela walonto. Wesibari. Umfazi wakho usisi wami bengicabanga ukuthi igazi lami kanti ungidla ithende ungidla ithende hayi uthi ujithenda ngisazwisisa ibhuti uthini no nama angiunderstand mhlambe ukudla kanjani yabona umfazi wakho yabona uSindi angifuni ukumbheka xoxele angimfuna la ahambe khona uSindi indaba nje straight bekumuntu oboleka imali endodeni yami ngingazi ubewazi wena mabra ngokuthi uboleka imali no uke wafika uke wayibika leyo nto but wathi uyibhadalile angazi ukuthi okay kwaphelela lapho kodwa ngazi ukuthi ubhadalile so uma ngimangela sizwani yini yenza ukuthi ngoba imali ibhadalekile uyibhadala kanjani ibhadala ngomdidi uyibhadala ngomdidi hayibo uthini manje konke lokho ngikuthola efonini sale ngahamba ngayolungisa ifoni yendoda yami
Mengithatha ifoni yendoda yami ngiyoyilungisa ngoba uthengelenye ngithi ngizoyinikeza umntwana akazi ukudlala ngayo amakhokhomelon. Oh, ifoni yendoda yakho Beyifile ifoni, beyicrack iscreen. Okay. Ifone. Beyicrack iscreen. Yeah. Ngahamba ngayolungisa sibari ifoni kaSindi eyendoda yami. Kanti mengilungisa, hey ngizothola uSindi. Ubhizi nendoda yami bayadlana nendoda yami. Bayenzani? Bayadlana nendoda yami. Kanjani makwenzakalani? Ungasondeleli my brother. No, ngabuza ngilwinayo ngithi usisi wakhe akusuye wenzele lo. Manje ngifuna ukubuza wena uyibone nini kanjani uma kwenzakalani ukuthi uzuyibone? Ngiyolungisa ifone, mengiyolungisa. Basendelana ama private party nendoda yami. Babizana ngolavi. Hey, igazi lami lele ngikhuluma ngalo, igazi lami lizongenza lento engenza yona. Khuluma nje ufuna usixabanisa mhlambe. Lento le yazi ukuba uSindi khona manje la bengizokutshela sibari lento engitshela yona. Iyangihlanyisa into yomfazi wakhe. Yabona uSindi uyangihlanyisa ngifuna ukungasho. Uyangihlanyisa uSindi yazini sibari. Bengasafunda ukuthi ngilibele ngoba nje izinto enzenzayo. Angazi ukuthi kwenzakalani. Akani uphi kahle uSindi mase ezokwazi ukuthi agijime aze emakamereni embhedeni yami. Hayibo. Ngeke sibari. Yabona amandla mina bengithembile nomfazi wakho. Mina ngazi ukuthi kwenzakalani. uSindi sekwazi ukuthi abuye ezini. Mama umuntu wami lo uzokutshela phambi kwakhe futhi lento leyo. And nawe uyasho ukuthi bengeke umuntu evele kuzonde nje esithubeni Brian. Ngiyacela ukuthi kunini asimele uSindi. Mina ngiyangikhole ngingakawuzwa omunye uzokubiyela musi. No ngifuna amtshele straight. Mama amtshele straight. No understand mama. And we keep evidence. Ingabe ifoni yakho inayo la endlini. Ifoni nginayo. Okay ma. Futhi ngeke aphike uSindi. Ngeke azaphike. Ngisacela ungene ke ma endlini. Ngeke azaphike. Ngisacela ungene endlini nje ungithathele. Ngaba ngcono mangaboni evidence ngoba sesiyakhuluma nje manje ayikho evidence. Ngisacela ungene ma uze ungizele nayo. Oh kungapha mina ngithi uhlala khona la. No wena my brother no yiza wena khona ngiyakutshela wena king. No yiza wena king yami. Ngicela wena nje yami ehlisa umoya. Angithi manje thina la size ngokuthi asazi ukuthi kwenzakalani. And lento lese iseyamake sense kumina. Angazi wena wayekuthatha isikhathi. Angikholwa ngihlele nginayo lo muntu. Ngicela isikisi futhi ngisabheka ukuthi uma uyabo. No nje ungamphikeli umuntu esifazane especially uma ungazazi. Ngiyazi ukuthi dala ngamthandi. Sibani nama message. Buka amandla. Buka la ngqunu khona. Buka. Yini ke le? Uyaxolisa sengibona umuntu wakhe engqunu. Uyaphika mina manje. Ngicela ukubona maka kahle. Mbuka. Akusiuye bhuti nguye ne? Mbuke. Uyena mara. Amanga lawa. Hawu yena. Amanga lawa manje. Amanga lawa. Ma uba uthatha isikhathi indoda yakho ikuphi yona njengamanje? Ukungibuka nje. Bengizothini? Futhi kahle kusho ukuthi kahle umbukile wena usisi wakhe. Ungibukile ngiphenduka isiphukuphuku ngiphendula usisi wakho isiphukuphuku. Awukhulumi nini sisalinde uMr Jones ukuthi efike. Guys we still waiting for Mr Jones ukuthi efike nosisi wabantu nomnyene wakho. Ubezokutshela kanjani my brother cause nina nongithu usisi wakho lo. Ngicela ufone usisi wakho lo. Mr Jones uyeza naye mfethu ngikutshelile ukuthi uMr Jones ngaba sengifuna thina sonke guys nina nongithu ngicela ukuthi nehlise umoya ngoba nina nongithu kahle ningama victims. You are caught up in between into long azazafika wena bokuthi ungabuzi into ezikanjalo wena ukuphi kanjani angithi nawe endlini kwamele ngiyophanda njengoba ngasebenza angisebenza kwamele ngiphume from ekuseni so Mr Jones thank you so much my brother thank you so much ehlithani moya guys ehlithani moya wow lo business ndoda yami Sindi kwenza la Sindi man wo tathethu yini ulala wena ufanele ubani Sindi kwenza la Sindi yima wo ukwazi nami kwenzakalani ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani Sindi uzongimamela mina ngiyaphila unjani manje irent ingena futhi wesisi irent ubhatalela ubani kanjani yimi engimsebenzelayo so ma umsebenzela kusho ukuthi yini kwenzakalani la ma umsebenzela kusho ukuthi uthatha amakeke kusho ukuthi uthatha ikhekhe lakhe yolinika enye indoda kasisi wakho usazi iplan phela iplan ukuthi ulale nendoda kasisi wakho bengizoyenza njani ngoba bengasakhona ukumkhokhela no sisi ma bawenzani bengasakhona ukumkhokhela wabona kungcono ukuthi ukhokhe ngekuku wena bengana plan ngiphelele umsebenzi
bekumele ngiyenzeni mina sis uya understand uyathanda ngikhuluma nawe mari wena uyalazi uthanda ulibelulala uyalazi uthanda ulibelulala kumzi ulibelulala uyasijwayela lo ulibelulala uyadelela umfazi iplan bengingenzela iplan bengingenzela iplan ungazothi umfazi iplan because manje uhlamba udlani kumanje we ungazothi umfazi iplan ngoba baningi abantu besifazana ababukele ishow njengamanje abaphilayo and abayenzi lamasimba ningibizela namakamera akusiplan ngamasimba ningibizela amakamera siswami no Mr Jones Mr nimbambe lo muntu uxolisa ukuthini uxolisa ukuthini bengasokhona kumkhokheli manje uke wakhuluma ukhulume nayo uyazi ukuthi ngiphelele umsebenzi uyazi ukuthi ngiphelele umsebenzi wena ngicela uze ngapha wesinda uze ngapha Jones hold this guy waza la uzongitshela kahle uzongitshela kahle asimela ngicela please hold this ngibambeni my brother baby marudela ungazombiza ubhebi yazini ubhebi wakho bantu ngiyamthanda yikho ngibele ngimenzela iplan indoda yami uyalazi uthando sisi uyalazi uthando sisi ngicela okay sisi sisi wait ngicela ukhulume nami ngikhuluma nawe ngithi manje uphendulela ngoba ngikhuluma nawe mina phendula lento engikubuza zona ngithi uyalazi uthando ngiyalazi ngicela ngiyamthanda angihlanyi mina ngiyamthanda ungazongihlanyela uSiphiwe ngiyamthanda uyafeba wena angifebi ngiyafuna ukukhokhela beki uyisebe kahle no ngiyacela ungakhulumi ngokushaya umfazi umuntu wesifazane ngeke uzumshaye ngoba ngiyazibamba bhuti kodwa hayi uzoboshwa mntodo ngeke ubize thina sithi no kahle lo muntu isifebe bekumele ngenze njani bekumele ngenze njani makutheni bekumele yenze njani makutheni bekumele ngenze njani makutheni uhleli nje endlini nje yimi engibhadala ama rent yimi engenza ukuthi uhleli awuzami neplan le excuse yakho angimekeli sense mina angimekeli sense lento le bekumele ngenze njani bekumele ukhoshe wayengayidrobheni yokhosha bekumele ukhoshe ungijwayela enye ngiwehlisa umoya hey nawe usifungela sisi we ngiyacela Mr Jones sizokhuluma siyifamily uthi ifamily yakho izofila kanjani bekumele ngenze njani awume kancane sisi ngikhuluma nawe ukukhuluma nobhuti ya mina ungazongidelela ngoba uyafeba ngiyaxolisa ya uxolisa ukuthini ku right ke bengenzela indoda yami bengenzela yena mina bengenzela yena usisi wakho ukuthi athole igazi lakho igazi lami uthini ngabazali benu obhuti benu abomalume benu bazothi mabevuthi wena uvulela amathanga indoda kasisi wakho sikhuluma esefamily nikhuluma ngani wena ucabanga ukuthi life is simple ne wena ucabanga ukuthi life so easy bekumele ngenze njani ngoba bebesebangilahlile bonke bebangilahlile yona leyo family ongitshela ngayo besengilahlile bekangangiboleki imali bengiboleka endodeni uyawamtshela ukuthi uxakekile no ukuyawamtshela bekangiboleki yima ngiyakubuza ukuthi ifu bekumele siyikhulume lento umndeni bekumele siyikhulume lento umndeni sihlale phansi wena wahluleka ukuthi uze kimi uzokhuluma ukuthi indoda yami yakunyonyobela ayisiya kunyonyobela ngicela ungimamele nina nani niyangitelela ngicela umamele lento into ezokusebenzela ngicela wena sisi ufonele ifamily yakho ne uzoyifonela ifamily ngizobatshela ukuthi ngisafuna kwalo meeting ke manje ngisafunela ukuthi nani niyangitelela phumani no sisi thina sizonceda asili okay siyahamba take this guy Mr B take this guy sisi awuzela wena wenzela yena ukuthini uvula amathanga bawenzela yena enjoy indoda kasisi wakho uyi1 la wenzela yena ngithi enjoy indoda kasisi wakho ichoice bewunayo benganayo bengibhatale ngiphelele umsebenzi bengiyiboleka angali imali ukhona umuntu ongabulawa isikoloto usho ukuthi ifubo bekayifune imali yakhe asisilima thina mamela lawo sisi asisilima thina ungabiza uma brother ngoba umenza isilima bebu uyazi ukuthi ngiyakuthanda ngiyenza yonke into uyazi ukuthi uyakuthanda my brother lo muntu angiyazi ngoba naku kulele nomuntu according to wena uthanda lo bengiyenza la wena mamela wena teberesh sisi siyaphuma okay
Hey ngathi sithenkinge. Sizoyikhuluma. Wena ukhuluma yini? Ngiyakuthanda dadwethu. Yalazi Ngiyakuthanda. sithi ngicela yini mamusi. Mama ngisazobuya ngizokhuluma nawe Green Sharp ngoba ngiyabona ukuthi hey Uhambe ke, uhambe ubone ukuthi usalapha. Uhambe, ungihambele. Sisi. Ungihambele, ngicela ungihambele ke. My brother ngicela ngicela understand something. Ngicela understand something angithasile siyakhuluma. My brother ungathanda ukuthi thina siJozi Bioscope sikuncede sikutholele something yokuthi ubambe umsebenzi kwamanje. Wena u17 sikhuluma nawe yini? No uhambe vela sinandaba nawe. Yini yona le? Thina isiJozi Bioscope sokwenza konke okusemandleni mfethu ukuthi uthole itoho. Mamela lokho ngathi ngizokulayithi. Mamela wena sokulayithi ungazosiphaphela wena. Ungazosiphaphela wena 17. Mamela siyenza lapho soqoqa izinto zika my brother sihamba usijwayela kabi lokho. Ngibe ngisakhuluma nawe njengomthitha. Ngithi mina ungakujabulela ukuthi sikutholele itoho kuJozi Bioscope sikutholele nendawo yokuhlala kwamanje. Ngajabula kakhulu bhuti ngoba vele uyabona nawe ukuthi ngicakekile. Ngiyacela mfowethu because lento eyenzakala la uzogcina ugula okwaqala. Ngoba u desperate angithi u desperate ufuna indawo yokuhlala and yena sekathatha advantage yokuthi ngoba nihlala ngakubo ngakuthi futhi yangisebenzela sometimes ngoba yena unama plan ngithi kungakubo mina ngibuya kude akusukithi ngapha and leyo ndlu nakhona indlu wayishiyela ngabazali bakhe so uyaphanda nangama room la ngaphandle so mhlambe uyasidelela my brother so sizokwenza kanjalo wena bhuti sizohamba manje sihambe siyoqoqa izinto mangabe khona impahla kumele siyipackage lapho eroomini lakhe sihambe siyithathe mfethu sihambe siyokutholela indawo yokuhlala ngajabula kakhulu uhlukane phansi nje nalo angisamfuni asingumfazi my brother anyekalale nomuntu asiswakhe mayeceda ubuye ethi bekayenzela wena ifavor ukuthi evula amathala uyangitshela ukuthi bekayenzela mina uwenzela mina ngokuthi ungigulisa no but umdala isilima lesi awudile no Mr Jones bazobabonisa ukuthi siya ngakuphi guys yazi ngaze ngashwaqeka and worst part into engivisa ubhlungu more ukuthi wenza amanyala and then ubuye wena uthi mase uvikela lamanyala wakho wenzayo uthi wena it's because of ngoba bengithi ngiyenzela umuntu wathi bengixakekile uze uvula amathanga kahle ngumndeni unosisi wena uchoose ukuthi wena nosisi wakho ningavani ubetray usisi wakho over indoda yomuntu imali guys mawunesikoloto nomuntu ungakwazi ukuthi ukhulumisane nomuntu mfethu ngizokubhatala mase ngime-grand akekho umuntu okwabulawela ukuthi ngoba ukolota umunye umuntu even if efuna ukuse court bazofika bekutshele lapha ecourt ukuthi mfethu uzoyibhatala kancinci le mali naba ngama 5 rand izodiphele nabiphele after 10 years ngoba awuna plan because ikuvula amathanga is not an option bafethu siyabonga kuko konke ukuthi nihleli nisibukela kuJozi Bioscope and niya subscribe mangabe nawe unenkinga efana nale siyacela mfethu usibhalele lapho ku email yethu jozibioscope.co.za na ku Facebook sikhona lapho kabafethu na ku Instagram Jozi Bioscope over bafethu Mr Jones uyangishiya bafethu ngiyazi ukuthi ngiyanithanda la nikhona nisale green Mr Jones